kubor nakaslem jong unongsan hima. Convener Kamacha Prang Movement ba Michael NCM. Ulaong baka kenhuan ka persyajur ya kajing temu ka sorkar banwan ra jingkela. Hakaan Megalia Compulsory Registration of Marriage Act 2012. Ubas iem habaya keren bat kilat patay kubor ulaong. Kanikaan kampat biang namar mentalay kadon kajing terwa banwan ra ya kajing penkela haka. Bat I kumbaki kwa penyap sendon ya kanikaan. Habayaday baka tika benta ulay tu baka kenhuan kalatho siya ka sorkar baka persyajur halor ka jing persyang jongka ban pentelot ya katikaan. Ula ongru baka nikaan kaday banlong betek kumbaka long jong usnem arajar khadar. Ubas iem ula penpauru bakat kum kakendon jong katikaan lakadaw babaro kisenrang bat kentay kibalaya tho syong kurim kiday ban pen iya kisernot yatho nakbanta baro ki jing dan kam. Utay unong yalam barem ka KSU, uong ru, kani kakendon kadai kamat kabakong san jong kanikaan. Henry ka sorkar kamut wan ra jing kelapan ban, ya kani kabenta. Sisian baphiwan ra jing kela ne pendu ya kani, katakaan hi barok kaway kalalong kumbayam. Habayatu baka kenhuan kalayo ya ki jing terwa, nakasorkar. Habayaday baka tay kabenta. Ulaong balade ban pa ya ka jing kerpan, bat kumba kalong. Kakenhuan kan hap persyang do yap do ya kajing temu ka sorkar banwan ra ya kita kijing pen kala. Syuk ula ban rap balada ka sorkar ka persyang wan ra jing kala ha katikaan. Nakaliang ka Kamacha Prang Movement kan sa penlong da kajing yat pat ba ka bahe kum kadak jong kajing persya ya katika benta. Marmentari kadon ka proposal nei ban wan ra ki amendment sang tu yu nei. Kelong kum ki kwa ban penyap sunan yang dengan. Mari cai. Thì nakliang jungi ti lap tho sa sarkar bang ilong totally against yakni jing persang jong sarkar ban pentlot yakni marisai but kadai ban long thik kum ka principal act ka ba nilai kun do ba ka principal act jong ka arajar khadar ikat kum ka provision jong ka principal act em long ba all married men and women should produce a marriage certificate, marriage registration certificate for all official purposes. Tikani kaan kani ini provision nei idi imat bakongsan jong ni marriage act 2012. Mereka government kamut ban amen ni ini bentah ya kani bentah. Nei di sin fi amen ya kani bari pendu ni nei katamut kaan hi brok kalau along bayap. Thì đây là cái nào ngila yo ki proposal sang government ban ngila apa ru ka opinion jungi ba nakliang Kamacha Prang ti ngin persya doyap rem ya ka jing temu jong sarkar ban wan ra ni jing pen kala ya kini ka an Megalia Compulsory Registration of Marriage Act 2012 lapas unanimous nei klem don menunu persya itu an Henry beli ke sarkar mentapat kamut ban penkela ban penyap sunang ni an long yang kata te nimla kan ban sutu boleh ti Henry nak lanjungi Kamacha Prang te ngilap persang bara gamon kamut ban penkela ni an te ngin mobilize naga mass rally kan ban persya ni